Sanibonani-ke guys, angazi ngempela ukuthi ningaba yini ngaphandle kwami. Namhlanje ngifuna unikhombisa ukuthi i-puff pastry awuyilahli. Uma usukade uyisebenzisile wayibona ukuthi siyisiphandla kanje awusazi ukuthi kumele uyenze njani. Ithathe leyo puff pastry uyihlanganise kahle ibe yibhola, and then kwi-surface clean uvuthizele uflour. Ngisebenzise nje i-normal cake flour, bese ne-rolling pin yakho nayo ufaka uflour. Uyirole kanje flour wakho, i-puff pastry yakho. Ebese-ke mayisirolekile kanjeyana uyifaka i-sweet chili, ulandela ngo-cheese. Ngisebenzisa i-cheddar cheese, ngase ngilandela ngama-robot peppers. Ngase ngithatha i-tuna yami-ke ngisebenzise leya ene-sweet chili nayo, but ungathenga wena enye flavor makuthi uyathanda, angikuphoqi. Bese-ke uyapaqaza kahle ngespoon kanjeya, uthatha futhi enye i-puff pastry yesibili nayo surolile, umboza ngaphezulu kanjeya. Asikho isidingo semfoloko njengamanje, ngiyazi usewadlula ngokuhamba upaqaza i-puff pastry, siwajwayele ophayi. Cha, this time asipaqazi lutho. Uyawusika kanjeyana bese uyawurola uwenze ama-strips kanjeya, utwist yana lo igama, utwiste kanjeya. Bese uyawuthatha ufake efrijini for 30 minutes ukuze uthi uqina kancane yabo. Bese mawukhipha efrijini uyawukhipha, ufaka iqanda lakho, ufaka ama-black sesame seeds, ufaka i-parsley, uyabake at 200 degrees for 20 minutes noma until ube golden brown. Guys, ave umnandi, even kuma-picnic le recipe. Sekukaningi abantu bengibuza ukuthi yini umehluko phakathi kwaflour lo i-puff pastry ne-filo pastry. I-puff pastry lade ngiveze ekuqaleni, isikhathi esiningi sisebenzisa ka-today, yenza ophaya namanye-ke nje ama-dishes amaningi. Bese kuba khona i-filo pastry, isikhathi esiningi yona iphuma ngekhathoni futhi yona ayigcotshiswa iqanda. I-puff pastry igcotshiswa iqanda, so i-filo pastry igcotshiswa i-butter. Kodwa uma ungayithanda i-butter ungagcobisa i-margarine noma ungagcobisa olive oil. Iphuka kalula-ke yona nkosi yami, ngazuthi uma uyisebenzisa ungayimboza ngendwangu emanzi yabo ukuze ingasheshi yome, ngoba iyashesha ukoma bese lokhu ihlephuka. And awukwazi ukuthi uma uyisebenzisa usebenzise nje i-sheet eyodwa yayo, ngazuthi ungayibhanqa njengoba bengilokhu ngiyibhanqa-ke laphaya. Kuya ngawe ukuthi ufuna ukuyenzani, uyayenza osamusa, uyayenza futhi amanye ama-dishes. Ningakhohlwa ukusubscribe. Ukuba phumuze ekhaya ubenzele nama-quesadillas angadingi izinto eziningi. Mina ngithathe u-cheese, anyanisi, i-mint, and then u-anyanisi wami mawuthanda ungenza njengami, ngifaka u-sweet chili, ngifaka mayonnaise, ngagoqoza. Ebese uthatha amaqanda akho uyawagoqoza nawo, ufaka i-non-stick spray epanini lakho, uthela iqanda lakho lingakavuthwa kahle, bese ubeka ithotila ngaphezulu. Bese-ke uyayiphendula kanjeya kube ithotila engaphansi, and then uyaqala ufaka izinto zakho ozobe uyistafa ngayo. Mina ngifaka u-cheese, ngafaka i-mint, ngase ngifaka loya anyanisi loya ekade ngwenza ekuqaleni. Bese-ke uyagoqa kahle kuzoba kanjeya masugoqile, and then kusike phakathi nakhe kanjalo usunama-quesadilla akho, phumuza isinkwa.